Озы Хизбут Тахрир азасы уламы yo'qmi айтып уламаган. Русияның Женеве Арби mahkemesinde Озын Рамазанов кыбы танытқан кызлышаатның сорғысы девам еткен. Ахмеджетте 2019 senesi барды. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ve Rusiyada hakimiyetini kuchnen zapt etmeyin tulbanda qabaatlanıp tutulgan 25 mabus arasında olgan Osman Arif Memetov, Yaşar Muedinov, Rustem Şeyhaliyev, Enver Ametov ve Ruslan Süleymanov'ның davası çerçevesinde o mabuslar Hizbut Tahrir fırqasının azası ola degen edi. Sanki dersin ular bunu ona açık aydın aytқан. Gizli şahat mabuslarga qarşı FSB'ge cinayet haqqında ariza berdimi ya da o'zi fırqadan chiqqani haqqında ariza yazganını aytып olamagan. Имайжилер qayd etkеніне көре Бушат ФСБ ile işbirlik yapıp terrorizmde qabaatlangan bir çoq Qırım tatarına qarşı yalan şaatlıq aytmaqta. Bu Bakışsarayda yaşagan Latış Konstantin Tumarevich deyler. Onu korup olamasalar da sesi dengiştirilgen olsa da onu telaffuzu ile tanıganlar. Если в прошлом судебном заседании скрытый свидетель отвечал, что все наши подзащитные являются членами Хизбут Тахрир, и несмотря на меры конспирации, все они ему открыто об этом заявляли, а также заявляли о том, что они давали баят, то есть присягу на верность руководителю Хизбут Тахрир, то в сегодняшнем судебном заседании на уточняющий вопрос моего коллеги имени Ханумова Милевой, свидетель сказал, что она вводит его в заблуждение, и он не давал ответов, касающихся баята. Это вызвало даже улыбку судьи. Также в этом судебном заседании свидетель несколько раз путался, писал ли он заявления на наших подзащитных, либо это были заявления о выходе из членов Хизбут Тахрир. Он говорил о том, что он является участником организации. Через некоторое время говорил, что он переставал являться участником этой организации, что вносились обязательные сборы, административные сборы. При этом из всего количества участвующих в собраниях он был единственным, по его словам, человеком, который не являлся участником Хизбут Тахрир. Русия сизоларында tutulgan Qırım татар siyasi mabusları koronavirus hastalığına uğrama tehlikesi altında buluna. Bunu advokatlar mahkemeden son haber etti. Onlarının sözlerine göre sizolarda bir çok koronavirus hastaları tasdiqlangan. Ahmedjette tutulup terrorizmde qabaatlangan Rimzi Bekirovni mahkemege asla ko'tarilgan sıcağının ketirgenleri kimlerisi kelip o mahkemede iştirak ete bile deb xulasa chiqargan. Diğer mabuslarda hastalık alametlerinin mahkemege ketirilgan, ama sizo yol başçılığı onlarga hiçbir qorchilab asalarini ayırmagan. Были врачи, они измерили температуру. Температура 38,7 градусов. После чего врачи делают вывод, что Римзи Бекиров может участвовать в процессе. Тут, честно говоря, даже у нашего гособвинителя, уважаемого, глаза полезли на лоб. У нас в том числе. При температуре 38,7 можно представить себе вообще, как человек может функционировать. После обеда Римзи стал еще хуже, возможно, температура даже еще больше поднялась, но он сказал, что участвовать он в процессе не может, и, в общем-то, мы отложились при общем согласии стороны защиты и стороны обвинения. Хотелось бы также отметить на то, что сегодня они были доставлены без средств индивидуальной защиты, то есть на наших подзащитных нет никаких масок. Вот, у них нет с собой каких-либо дезинфицирующих средств для того, чтобы они могли обработать себя. А мы с ними, в принципе, даже несмотря на то, что они содержатся в аквариумном сооружении, общаемся непосредственно через вот эти вот, ну, будем говорить так, отверстия, да, вот в этих аквариумных сооружениях, и есть непосредственный контакт и общение. Я имею в виду в плане респираторного передачи какого-либо вируса. Yuqarı Şura Ukrayna Türkiye arasında koçmege mecbur olgan Qırım tatarlar üçün mesken kuruluşu anlaşmasını tasdiqladı. Bunu Golos fraksiyasından halk deputatı Rustem Umerov haber etti. Söz 500 kvartira kurulması hakkında keti. Anlaşmaga göre 200 şer kvartira Kherson ve Nikolaev şehirlerinde ve 100 kvartira Ukrayna paytaxtında kurulmalı. 450 kvartira koçmege mecbur olgan Qırım tatarlarga berilecek, 50 kvartira imtiyazlı kategoriyalar üçün bu başka koçkenler ve Rusiya Ukrayna cenk
тарихынан ветеранларыдыр. Депутат Умеровның сөздеріне көре, кечкен авто халқы депутаты Қырым-татар халқының лидері Мустафа Жемиловнен берабер құрылыш үшін айырылған ерлерін баққанлар. Аңлашма таздықланмасы үшін 333 халық депутаты қол тұтқан. За 333. Украинаны қорчаладылар, ама ватандашлық паспортларыны йыллар девамандалы поламайлар. 2014 сенесінден берілі Украинаны имайы еткен четел девлет ватандашлары юқары шураны яқын вақытта ватандашлық саделештірілген система бойынша алынмасы үшін азырланған қанун лейхасыны қабыл етмеге чағырдылар. Гоноллер айтқанна көре девлет векіллері бұл меселені жең башлағанындан берілі чезмеге ишандыра. Ләкин керчек ешлер тек кечкен сене башланған. О вақыт парламент тек ярым йылға четел ватандашы олған аскерге Украина паспорт алынмасыны саделештірген еді. Саделештірілген механизмге көре Украина ватандашлығыны қабыл етежек четел ватандашы олған аскер ескі ватандашлығындан вазгечкен аққанда ариза язмақ керек. Эбел яшаған мемлекетіне бармасының керегі жоқ. Чүнки Русияден олған гүнүллерге Русияге барып келмесі пек телекеледір. Қырым батальонның команданы Иса Акаев ватандашлық қабыл етілу қануны яқын вақытта депутатлар тарафындан дестекленер деп умут еті. Надо исправлять, так нельзя, это в первую очередь честь нас. Люди пришли нас защищать, а мы их бросили, так нельзя поступать. Это бесчестно и вероломно, так нельзя делать. Мы должны исправить это. Я не розумію, чому у 2021 році, на 7-й рік війни, зараз я знаходжуся зовсім без документів. В мене є посвідчення учасника бойових дій, в мене є військовий квиток, в мене є атестат за 11 клас, який я закінчила в цьому році, тому що в мене не було можливості передати документи з Росії з мого інституту. І для подальшого навчання я закінчила 11 класів тут. Я дуже хотіла поступити в цьому році на навчання, але розумію, що зараз це просто знов відкладається на рік, на два, а то можна і більше. Судову справу ми виграли стосовно встановлення юридичного факту неможливості відмови від російського громадянства. І подали до міграційної справи декларацію з цим рішенням суду. І сьогодні я отримала відповідь, що, мол, вибачте, але закон не передбачає інших якісь відповідей, як ви надіслали нам. Жебеде кенеде тынч дегел. Луганск yönelişinde işgalcilerinin mayın atmaları neticesinde Ataman Kostya Гордиенко adına 57. brigada askeri 39 yaşında Andrey Bilayev ilak olgan. İyul ayı devamında bu 5. gayıptır. Da 6 asker yaralangan. Hepsini gospitalge yatkızganlar birer bir ağır aldı. Ukrayna mudafacıları işgalcilerinin ucumlarına karşı ateş açkan. Buna beraber düşman güçleri artilleriya tertibatları ile mesken kvartallarına ucum etken ve pilotsuz uçucu aletlerini jebesizliğinden keçirmege tırışkan. Sabadan ise Luganskaya kasabasını darbelegenler bir yaralangan бар. Станом на 7 годину ранку 14 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний. Teçhizatlarına teşkirip havada vazifelerini becermege hazırlana. Amerika Takma adıyla mahsus operatsiyalar kuchlarının arbiyi için bu 130. paraşütnen sıçramadır. Tecrübeli olğanına bakmadan teçhizatlarını qayta teşkiri. Якщо щось зроблю не так, то потім ви будете мене ловити в морі. Bu Ukraina ve Amerika Birleşken Devletlerinin mahsus operatsiyası kuchlarının askerleri Nikolayev vilayetindeki Achakov poligonunda umumiy idmanlar keçiri. Ket Takma adının asker öz arkadaşlarını beklegeni vaqt havada nasıl hareket yapqani haqqında tarif etti. Ми відділяємось від літального судна на невеликій висоті, відкриваємось, перевіряємо свої купола, вистраюємо бойовий порядок. І коректуючи один одного по радіостанціям, ми з великої висоти йдемо на велику відстань.
Эфсаниге көре истихбарат группалары авадан душманның жебе арқасына кечмелі. Бұл вазифені бежермек үшін Американың деңіз пиядежілері корпусы ве мақсус операциялар еркенінде олған Оспрей конвертопланны құланды. Украина арби деңіз құветлер күні қайдетілгені вақыт Одесса сәкенлері бұл конвертопланлар деңіз ялысындан кечкеніні көрген еді. Конвертоплан вертолет ве учақның қабилетіні бірлештіре. Аскерлер ерге түшкенне қадар конвертоплан авада қалажақ. Якщо конвертоплан сяде, в нього є свої потоки, які можуть, якщо він сяде раніше нас, вони нас можуть затягнути у вінти. Це просто небезпечно, проте в бойових діях і зараз він може нас викинути, ми улетимо, а він уйде по своєму маршруту назад. Истихбаратчылар вазифе бежерілмек керек олған нұқта тарафына yol ала. Айны бұтақам Британияның Defender кемесінің Костеров запт етуіні бежерді. Бұл кеме үстінде Украина ве Бүйік Британия қыраллығы флотынен ишбірлік аққанда меморандум имзаланды. Бұндан соң оқырым ялыларында Украинаның территориаль суларындан кечкені вақыт ишгалжелеріні қасебет етмеге мejbur етті. Сибриз талемлерінде мақсус қызметшілерінің вазифесі деңізде телекені темінлемектір. Қомшы тежавузжы девлет олғаны үшін бұларының esas вазифесідір. Бұл сені америкалы işdeşlerінен берабер талемлер кечірілік планны ішлеп шығарған деңіз меркезі құрылған. Десантчылар Қарадеңіз ялысында 4000 метр yüksекliktен конвертопланлардан чүрілгенінен ялы ұжымыны башлатты. 30 мақсус қызметші душман позицияларына ұжым етті. Талемлерінің ефсанесіне көре олар озек селясыны йоқ етмек үшін физикны тапмақ керек еді. 73-ші мақсус деңіз операциялары меркезінің арбилері Америка işdeşlerінен берабер бұл талемлеріні Первомайский адасында кечірді. Міжнародні навчання надзвичайно підвищують боєготовність військової частини, і постійна співпраця з нашими партнерами якраз і показує те, що 73-й морський центр спеціального призначення вже є в міжнародній сім'ї ССО. Куба адасында вазиет кергінлешмекте. Наразыжылар президент ве коммунистик фырқасының бірінші кәтібі Мигель Диас Канель истифаға юлланылмасы талабынен соқақларға чықы башлады. Социалистик жұмхуриеті үшін бұл пек бұйық нумайшылардыр. Бұл Гавананың Лагунера районында кешірілген наразылық. Ерлі сакен айтқанына көре, yol бойы кеткен наразыжылар колоннасына яңы инсанлар қошылмақта. Люди кричали: геть Діаса Канело, геть комунізм, свободу кубинцям, хочемо медицини, хочемо їжі. Ось що кричали люди. Акцияларға биңлерже инсан чықты. Хакимиет инсанларына яқала башлады. Ерлі қорчалайжылар хабер еткеніне көре ең азындан 80 кіші тұтылған. Олар арасында наразылық көстергенлер, фаал ве мұстақыл журналистлер. Куба хакимиет векіллері қайдеткеніне көре наразылықларына четелден күчлер ве Вашингтон тарафындан пара алған инқилапчылар тешкіл еткен. Вчора на Кубі не було народного спалаху недоволення. Це були заворушення, викликані спланованою операцією, яку давно готували із залученням багатомільйонних ресурсів, лабораторій та технологічних платформ. А кошти виділили Сполучені Штати. Вашингтон более қабатлауларыны ичбір эссассыз оларақ таный. Адміністрація Байдена-Харріс підтримує кубінський народ і народи всього світу, які вимагають дотримання своїх прав людини і очікують, що уряди будуть їх слухати і служити їм, а не намагатися змусити їх замовкнути. Мирні протестувальники – не злочинці. Наразылықлар башланмасына коронавирус пандемиясы, ярама и дәрежелік. Мемлекетте олған иқтисади бұқран ве Куба ермайы сатын алынмасына кірсетілген ясақлар себепчі олды. Бұл кіші есе Сербест Куба әрекетінің yol басшысы Кастроның коммунистик режимі тарафындан олған репрессияларны тақлип еткенini білдіре. Активісти і люди в цілому вийшли на вулиці, щоб вимагати свободи на Кубі, щоб покласти край придушенню з боку режиму, голоду, страждань і зловживань владою.
Базар эртеси күні акимиет ичтимаи ағларыны Facebook, Instagram, WhatsApp ve Telegram мессенджерлеріні бүтінлей блок етті. Через ці ситуації інтернет-зв'язку майже немає, навіть через VPN. Мені довелося прийти сюди в парк. Тут я можу поговорити з родичами, що живуть в США. Інтернет-зв'язок відключили. Люди протестують, а влада не хоче, щоб люди побачили правду. Інтернет – наша єдина зброя. Якщо його заблокують, ми опинимось без зброї. Qayd etmek керек ki, Kubada mobil interneti tek 2,5 yıl evvelsi peyda oldu. Şimdi ise onu da sınırlay var.